U riječkoj dvorani na Podvežici ponovno su se okupile boćarice Čavle škole boćanja i Labina, kako bi dale odgovor tko će biti ovogodišnji prvak države. Nakon prvog susreta finalne serije doigravanja za naslov ekipnih prvakinja Hrvatske, koji je odigran u Labinu, nijedna od finalistica nije stekla prednost s obzirom da je susret završio neodlučeno 12-12. Završili pak i drugi susret bez pobjednika, onda bi se u nedjelju igrala majstorica. U dosadašnja 3 ovogodišnja međusobna susreta Čavljanke su slavile 2 puta, a jedan je susret, i to posljednji, završen neriješeno. Stoga je prednost, ali i zbog domaćeg terena, po mnogima bila na strani škole boćanja Čavle. Susret je otvorila prva faza u kojoj su igrane discipline pojedinačno klasično, bližanje i izbijanje u krug, par i trojka. Za Labin su igrale u paru Nive Sjelavica i Vesna Tončinić, u bližanju i izbijanju u krug Rija Vojković, pojedinačno Snježana Klanjac. I trojka Karmen Benazić, Anica Vujčić i Dijana Baran. Za Čavle su igrale pojedinačno Ira Ninčević, krug Nikol Marelja Bošnjak, par Karolina Bajrić i Doroteja Maršanić, trojka Marina Švetić, Roberta Petrović i Dora Fučak. Poveo je Labin 5-3. Poveli smo 5-3, a presudila je valjda naša koncentracija i staloženost. Ipak je Snježana gubila u pojedinačnom, ali uspjela dostići i dobiti taj jedan bod. A mi u paru smo vodile 8-1 i na kraju se ispostavilo da smo skoro mogli i dobiti nerešeno, ali sreća je bila malo na našoj strani, tako je poveli smo sa 5-3 i nadamo se da ćemo tako do kraja, korak po korak. Pa startali jesmo porazom, ali pokazali smo dosta kvalitetnu igru, kako gostujuća ekipa, tako i mi, tako da smatram da će do kraja biti dosta napeta utakmica. Gume su inače malo više na njihovoj strani, ali eto, na prošloj utakmici kod njih doma smo mi povele 6-2 gume, pa se nekako nadamo da možda opet dođemo do nerješenog rezultata. Mi ćemo dati sve od sebe, bit će teško i neka bolje pobjedi. Nastavak je donio brzinsko izbijanje. Za Čavljanke je izbijala Dora Fučak, a za Labin Rija Vojković. Slavila je Vojković rezultatom 32-25 i time je Labinu povećala prednost na 7-3. Evo, za sad sam super zadovoljna. Vodimo 7-3 i ne znam, to je neka lijepa prednost. Tako da, evo, super. Dobro, zadovoljna sam. Mislim da sam mogla još bolje, ali zadovoljna sam svim što sam napravila. A i cjelokupnom igrom svojih igračica, ali potrudit ćemo se još do kraja pa da izvučemo što bolje možemo. Treća faza donijela je discipline precizno izbijanje i precizno valjanje. Za Čavljanke su nastupile Nikol Marelja Bošnjak i Doroteja Maršanić. Boje Labina branile su Nive Sjelavica i Anika Vujčić. U preciznom izbijanju Jelavica je slavila sa 20:4, a u preciznom valjanju Vujčić sa 28:11. Ukupna prednost Labina povećana je na 11-3. Ja bih od početka rekla da smo znali da će biti jedna teška utakmica i da ćemo morati koncentrirano igrati u svakoj disciplini. Možda su ove tehničke discipline i možda i presudne. Imamo sad veliku razliku, evo ja se nadam da ćemo je iskoristiti. Dobro smo odigrale ovo precizno valjanje i izbijanje. Evo, nadam se da ćemo i dalje tako i da ćemo uspjeti pobijediti. Trenutno gubimo 11-3, ja sa svojom osobnom igrom nisam zadovoljna. Do kraja ćemo se potruditi najbolje što možemo i neka najbolje pobjedi. U brzinskom štafetnom izbijanju za Čavle su nastupile Karolina Bajrić i Ira Ninčević, a za Labin Karmen Benazić i Romana Cvečić. Labin je želio odmoriti svoje najbolje snage za odlučujuću završnicu. Prema očekivanju pobjedile su Čavljanke 26-13 i smanjile prednost Labina na 11-5.
Pa štafeta je bila zaočekivano za pobjedu, budući da su stavili malo starije gospođe u štafetu, da su tu pucale Rija i Nives, vjerojatno bi bilo možda malo drugačije. A izgledi su nam teški, moram priznat, kažemo da je boča okrugla, 11-5 je za sad, no da bi mi uopće dobili utakmicu moramo sve ostale igre dobiti, tako da tko zna, boča je okrugla, nećemo rano ništa izvještavati, ali eto, vidjet ćemo, neka bolji pobjedi. To je bila naša štafeta. Štafetu igraju Nives i Rija, ali one se moraju čuvati za treće igre. I tako da smo ja i Romana, skoro najstarije, to išli odigrati, ali dobro. Samo da nas ni srce izdalo, to je već dobro. Kod rezultata 11-5 za Labin slijedio je posljednji i odlučujući set igara. 2 pojedinačne igre, par i trojka. U prvom pojedincu sastaju se Nikol Marelja Bošnjak i Nives Jelovica. U drugom pojedincu igrali su Karolina Bajrić i Rija Vojković. Domaću trojku čine Roberta Petrović, Dora Fučak i Ema Maršanić, a za goste iz Labina trojku su činile Karmen Benazić, Snježana Klanjac i Zvijezdana Vratonja. U paru se sastaju Ira Ninčević i Doroteja Maršanić protiv Vesne Tončinić i Anike Ujčić. Nakon zanimljive borbe, Jelovica je pobjedom od 13-3 osigurala Labinu ukupnu pobjedu. Pobjedila je za Labinjanke još i trojka rezultatom 9-5 te par 11-8. Pobjedu Čavljanki donijela je Karolina Bajrić rezultatom 11-8 nad Rijom Vojković. Konačni rezultat bio je 17-7 za Labin. Mislim da je ipak naše neko iskustvo presudilo. Ja bih stvarno čestitao svim igračicama, pogotovo moje ekipa, ali i ekipi Čavle koje su završile na prvom mjestu nakon regularnog dijela. Mi smo bili treći, ali evo ipak smo na kraju uspjeli odraditi onako kako smo mislili. Evo, to nam se isplatilo. Definitivno se pokazuje iz godine u godinu, evo već treću za redom, da ipak iskustvo i enormna količina vrhunskih igara na nivou i reprezentacije i međunarodnih takmičenja odlučuje o tome ko će pobjeđivati u ovoj našoj ligi koja je, ja ću reći, siromašna sa kvalitetom jer se sve svede na 1-2 utakmice kroz sezonu, a mislim da je to premalo za mladost da se iskali i da u nekom kraćem periodu mogu postizati rezultate. 2 godine sam imao priču da sam zadovoljan, no danas sam razočaran kao trener. Nismo iskoristili svoj domaći teren u odlučujućoj utakmici sezone, tako da nadam se da, evo, nažalost smo bili domaćini u gostujućoj dvorani cijeli drugi dio sezone, jer evo u našem matičnom domu na Čavlima su se izvodili nekakvi građevinski radovi i jednostavno smo bili spriječeni tamo odigravati. Ovo je bila 4. ukupno, a 3. uzastopna titula državnih prvakinja za boćarice Labina. Veselju nije bilo kraja. Nakon kratkog odmora u planu su reprezentativne pripreme.